Yo, what's up? So tonight we'll have dinner at here at Oakridge in Manila or AS Fortuna Day. So we'll have a ramen, one of the best ramens in Cebu. So ato suwayan kani sa Yoshuken. Let's go. Kamusta man? Yes, kinsa mo nami. Kinsa man? Kinsa? Kinsa yung na-meeting nyo? Na artista? Oo. Ah, Asa ka to sila? who? Where? Ayan na, ipailailat eh. Artista bitaw? Oo. One eternity later. So after 1 hour, makasunod na gid me. Alright. Sunod na kita sa Yoshuken. Let's go. Kumusta mo? Wait na. Di pa Mas G's na. Mas G's na. Alright. Energy. Ano mga batan nun? Kahit kayo. Alright. Joyce. Alright. Alright, we made it. Woo! Lamisa. Alright. Thank you, Lord. Bro, tag nadaog og kuan sa. Hindi ko na nadaog tag something. Grand prize. Grabe yun ang pila na nabuting mga at least 1 hour ba? 1 hour? 1 hour. 1 hour? Maybe 1 hour. 1 hour? I think 1 hour abot. And finally, naabot kami sa mga table and we are excited to try ang ilang ramen. One of the best ramens in Cebu. Hopefully, di tayo ma-disappoint. Especially atong guest from all the way from bohol. Alright. Video. Say vlog to the high. Alright. Tagay. Puho kayo magpaabot sa? Grabe. Up! Wala pala yung nangaon. Before second batch. Ano ako sabi? Alright, so naabot na mong food. Kumusta man? Ay, thank you. So naami gyoza and chicken. Ay, kinawin sa. And of course, ang ramen. Abot na gid ang ramen. This is shoyo and tantanmen. Tantanan. Alright, let's eat. Itadakimasu. So after 1 hour, actually 9:30 na 1 hour and 30 minutes, magkawa na gid me. So atong unang soyan kay ilang appetizer with me. Gyoza. Gyoza. Kini lagi lami. Sila kay halang. Pamayo raman ng Gyoza. magwana kay halang. Magpapa na ko ba? Saan yan? Speechless ko sa kalamig. Grabe. Diba? Yung gyoza and nasunto yan kay ang chicken. Chicken karage. Right?
Grabe. And actually, mayo and salt. Talan! Ano ang chicken? May naiulod. Pinalilingkad ka ba? Kami. Kaya sila isulog ng vlog. Nice. So, sulit na ang 1 hour and 30 minutes. Napas mo. Worth it ba? Yeah, I think so. So, ang final main event of the night, atong tistingan. First, gayahang sabaw. So, show yun siya, di lang kay Kwan yung sabaw. Say, parang sorry. Soy base niya. Meron siya soy sauce niya. Plain lang. Grabe ka tasty, no? Or... oh. Grabe ka tasty. Grabe. Grabe, lamig yun. Kanawa. And special po ni kay na egg. Egg. Special with egg. Okay. So, atong soyan yung the ramen, the noodles. Kailangan ko siya pork and egg. Try. Iba't ilang noodles. Grabe kalami. Sakto lang texture kaya ang noodle. Grabe. So may description na na yung noodle. Yung softness. Firmness. Kung pasa ka, al dente. It was Migaon and see you later. Bye. Di ba pinagkaya siya sa Muna yung anong collagen, no? Kumusta, Jeep? Singot lagi ka? Gipaningot lagi ka? I'm hot, man. Ha? Ay, wow! Kumusta ba ng sabaw? Daghan palagi na yung sabaw. Ano yung sabaw? Huh? I think ikaw ang winner kay ikaw ang first to finish the ramen. Ano wala naman kayo? Ang meat na lang yung napili. Si Yani kay di siya sure marag wa man na iba na nang yun. Kani ang second placer, oh. Nice. Ako kay napagamay. Alright. So, nahuman na may kaon. Grabe ilang ang sabaw kay... creamy kayo ang sabaw. So... oh, tamo? Creamy kayo. So, tawag ni? Makalangag. Langag, eh? bidli? Bidli. Oh, bidli. Bidli siya madugay kay if dili kay mo fan o kanang creamy nga sabaw. I think dili po ninyo you can finish off the soup. Same po sa tantan men. Mas grabe ang tantan men nga sabaw. Oh. Chicken. So collagen, grabe kayo siya collagen. There. But lami siya, lami.
So naman nami off to our next destination. Let's go. Alright. Thank you, sir. Thank you. Grabe ka busog. Sumulat na tong video for tonight. Yoshuken, Namila, happy. Don't forget to like, comment, subscribe. Subscribe mo ng Yani and GB Ham Ham all the way from Bohol. DM on my Instagram, Juby Hamham. Oh, yeah, I'm free.